Božićni keks sa cimetom. Sastojci za božićni keks sa cimetom: 1 belance, 1 vanilin šećer, 1 kesica cimeta, 5 gr. 80 gr. šećera u prahu, 220 gr. margarina, 300 gr. brašna tip, 400. Božićni keks sa cimetom se priprema na sledeći način: belance razmutiti dok ne zapeni, a potom dodati ostale sastojke i napraviti kompaktno glatko testo. Testo ostaviti sat vremena u frižideru. Razvući testo i modlom vaditi oblike. Ukrasiti po želji. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan. Najnoviji recepti, zato nas zapratite.